Артиска дэгштэй тааттаа республика чемпионы чемпионы Манчары чемпионы призера Христофоров Владимир Андроса перен абсолютно чемпионы Геннадий Попов республикадан футболдан абсолютно чемпионы бар болгондо акыбетке мен дэхэм Александр Васильев Усалдан Энекенттен древстан дейем Россиянын эбискөсөс мотом мастера агын төлөк тренер кинатыга турнир призера Александр Васильев ода билет тойтулаган султан ола Денис Максимов. О, жетеген көбүдө. Kau lagi kotorannya. Oh, jadi kau kotor-kotor. Kapsını verdi. Ağın biskili anlatlar ka şakır süpürgen olan canını iki dörtçesi Beşullah şempiyonu. Şebak sarıgı tırlıvut andaydı. Yütbağızdaydı kıttıla bastığı oynanan şempiyonu. Denis Maksimov. Ay tanışkırdı heygali. Respublika komutustu şempiyonatın. Süper üç süper